Kung makalong menta nakaliang jom ke government ni ngimpat sim karai ka dulu nakamtaban place ko. Namar ko mo pi ka lockdown national lockdown kan kut kan yo trik. Tian dia kata ru ngimpat la ban ong la kandang kinang extend biang nen. Nakadaw nakaliang jom ke government ni ngimpat sim rai AA hakwe dei bat ke jing play ya ka school. La de pi ong hasor ne la pi ong sana kondong lu ngimpat sim kan ko rai halo jong ade. Namar ko mo pi nakaliang ke education department minister bat pe ya ka education rengkat bagi officers rangba jog education department kalong ba ka consultation kadang ya sat bat ki to stakeholders kam tam bat ki neki managing committee la neki school management authority te menta nakaliang jong ka education department ka ba ka bakidang ya examine ba menta kalong ya kini ki subject ki badang sa jong kaneka CBSE ka badang sa kaneka subject jong ki te ya kaneka dang workout tengah Thai Muslim cu maybe akan dikatayo kin sawanla kin sapentip lanu ban pelong ya kedik exam namar kidon sta imat ke ba hapo shilong nga latang maklai imat komisi hajar ngut kiban kita kena kiban pendet itu subjek kibadang sa don kiban det kibasa sa iway don ba mo te ya kata ke ka walk out shwa mentana kalian joka education department kumno ban pelong ya exam dengan kita namar bal la pelong lut bro hajar kala ban sitom te ya kata ngidang IT hapo ka education department bakan work out ya ko formula jonga kumno ban le kenang bakin det no ya kaneka exam ke joki ke subject joki ngong PP de yang ta bang ngi bur rengkat ya ga guidelines ka bawan ka Ministry of Home Affairs na trai pla de tip baharu katu ka guidelines ka bawan menski sajan katu ka bawan menski sajan ya ki religious gathering 4 syak ki wedding ru 4 syak ki beriu kim dei ban palat arpungut te kabomot kata ke guidelines kadang trekam hadu mentakasngi but ngin sapet nang ne sikmat ka ka ba ke relaxation ka banel yang ka sarkar India kan ai te accordingly na kaliang jongiru ngin sale kata haka jela ka jongi